bimwe abigenderwa bya gavumenti no kureba ngo abahingi barwo mu kwinjira enda yonka nuko basazeho byo kuguza mu butare okutunga entasiyo mu maka gabo aho niho minisitiri y'amizi n'obuhangwa herera abahingi irrigation scheme okureba ngo bahinga buri season. Ibisaala byawe musana abantu babenga bakola ki nga balima lebo kutaga amatata omusanya musana gwaka anda abantu babarudanda ndi abukubinjura netako amize mugaga tako onkimwe hata muza kwa ngwe kusaniza bako mukoleje bagapampinga lero kuchimanisa mwimwe all the activities, agricultural activities continue throughout the year. But then you also save some money. Ashabira abahingi okureba ngo bayibikira akasente kurungi akubarayiho mbihingwa byabo. Okay? Saving. Mu Africa tulina obuzibu n'abantu abamu. Nicyo kusavinga. Balowooza nti ojja kumala kusasanya. Yeah? You spend fast. Oba busigadde mu nsawo siringi bitamu n'okasuka mu kabox togenda kukulaakulana. Kirizagala. Richard Murangira chairman w'abahingi ayerekera okwerarikirira habwa abashuma abari kwiba ebyoma bya skimu egi. Abashuma batubira abashuma nambuye no hati nyuma bo bizire bahatu batandikira sockets ndatatekateka mu wabora cabbage yo kuguza mu kikamarwa kabenga mu bari ba farmers oyayo cabbage za kuguza. You should also put an environment of wazayo tukakubona, you regret and you can never do it again. Abahingi aba obwa hati nibahinga cabbage obutunguru enyanya nebindi kandi nibagira ngo nibija kwerwa kihango mu skimu egi. Omugandi nko muringo gumwe go kutungura omutindo gw'amate nebyo burisa emyeto kurwo muri Nyakahita omugombora ya Mutara mu district ya Mitoma etungire cyoma cy'amate ninga cetekura na zakani z'amate ahabwa bushango batandike betungure barijo mu bworo ebyo nabihirwe ekitongore ekitari cya government cya ripple effect ekirwegesa barisa okuba kubasa kutungura omutindo gw'amatungo no kuba kubasa kora variation. Project erimune ekuru umwuga gwayo kugira ngo ibintu byaraganise rimwe bireta nitwe kabamemba bayusa bari mu diary munani twine party nyingi twine kora actually I'm happy to find the youth here. No youth nkama mtubagira ntebe youth rozumvire gino washano they are not there. Bitu kwenye chita Mutara bashinga umunga kwa kibitu bitu batwereza zo kukosaje zo kurunda mate Agira ngo mande n'umutandika gukora yogurt mwena mwizire kimwe mugire cyo korobora radio wa youth norugo muko ine mwoba abana hati bahumye come with that youth. Chairman LC3 wa Mutara ashabire government okutama emishomo ngo habwo kuba abarisa nibakikama ebikopo bibiri by'amate. Kwa mwisanga Mutara sub county zine wa veterinary tumine kuganti cheta ko habuzi bwinji kugira ngo turuga hanze zikamwe ibikopo bibiri kama rukiko yajya yibu. Eminyeto neja kwegeza ubwo kora yogurt hamwe n'amajuta go kurya nago kwesiga byo nahabwa busha. Habwa TV West Ndado Fayireka na Mike Atwachire.